Inama minisitiri yemeje imyanzuro y'inama minisitiri yateranye ku 16 Kamena 2020. Inama minisitiri yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 yemeza ko ingamba zikurikira zihita zitangira gukurikizwa. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingamba rusange zo kwirinda indwara ya COVID-19. Gahunda yo gupima abantu COVID-19 izakomeza mu gihugu hose. Udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa neza igihe cyose umuntu agiye aho ahurira n'abandi. Serivisi zose zemerewe gukora zizakomeza kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima. Gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Abacuruzi bose barakangurirwa kwemera kwishyurwa hifashishijwe ikoranabuhanga nka bumwe mu buryo bwo kwishyurana. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Ingendo mu karere ka Rusizi zirabujijwe uretse amakamyo atwaye ibicuruzwa. Uduce two mu karere ka Rusizi no mu mujyi wa Kigali tumaze iminsi twarashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo tuzakomeza kwigumamo. Ingendo zo kujya no kuva mu karere ka Rubavu ziremewe. Serivisi zemerewe gukora. Ibikorwa by'inzego za leta n'ibyo bikorera bizakomeza ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi abandi bagakomeza gukorera mu rugo. Ubukerarugendo bwo mu gihugu n'ubukerarugendo mpuzamahanga ku bashyitsi baje mu ndege zihariye baba abantu ku giti cyabo cyangwa abaje mu matsinda buzakomeza. Amabwiriza y'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB asobanura mu buryo burambuye ishyirwa mu bikorwa ry'ingingo. Hoteli zizakomeza gukora ndetse zemerewe no kwakira inama aho bahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hoteli zirashishikarizwa kandi kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ibikorwa bya siporo zikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Icyakora siporo ikorewe mu nyubako z'imyidagaduro irabujijwe. Moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu karere ka Rusizi no mu midugudu yo mu mujyi wa Kigali iri muri gahunda ya guma mu rugo. Abatwara moto barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku no kwambara udupfukamunwa igihe cyose. Imihango yo gushyingirwa mu nsengero izakomeza ariko kitabirwa n'abantu batarenze 30. Amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu asobanura mu buryo burambuye ishyirwa mu bikorwa ry'ingingo. Ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi rizakomeza ariko ryitabirwe n'abantu batarenze 15. Imihango y'idini yo guherekeza gusezera uwapfuye mu nsengero izakomeza ariko kitabirwa n'abantu batarenze 30. Imihango yo gushyingura nayo ntigomba kurenza abantu 30. Serivisi zizakomeza gufunga. Imipaka izakomeza gufungwa uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha ariko bagahita bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima biteganya. Abari mu kato bishyurira ikiguzi cya serivisi zose bahabwa. Amashuri azakomeza gufunga kugeza muri Nzeri 2020. Insengero zizakomeza gufunga mu gihe gikorwa igenzura ko zubahirije ingamba zo gukumira no kwirinda COVID-19. Abanyamadini barashishikarizwa gukomeza gushyiraho izo ngamba mu rwego rwo kwitegura kuba insengero zafungurwa hashingiwe ku bizava mu isesengura ry'inzego z'ubuzima. Amateraniro rusange cyangwa mu ngo arabujijwe. Utubari tuzakomeza gufunga. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Inama minisitiri yemeje ibi bikurikira. Imbonerahamwe zivuguruye z'imyanya y'imirimo y'inzego n'ibigo bya leta hagamijwe kongera ubushobozi gukoresha neza umutungo wa leta no kunoza imikorere n'imitangire serivisi. Iteka rya perezida ryemeza burundu amasezerano y'icyicaro hagati ya guverinoma ya Repubulika y'u Rwanda n'ihuriro nyafurika rishinzwe iterambere ry'ubuhinzi. Yashyizweho umukono ku 30 Kanama 2019. Bwana Nguyen Nam Tien yemerewe guhagararira Repubulika y'Abasosiyaliste ya Vietnam mu Rwanda ku rwego rwa ambasaderi ufite icyicaro i Dar es Salaam muri Tanzania. Bwana Martin Craft yemerewe kuba umuyobozi mushya w'ikigo cy'Abadayi gishinzwe ubutwererane mu iterambere GIZ muri Repubulika y'u Rwanda. Inama ya minisitiri yagejejweho imyiteguro yo kwizihiza ku nshuro 26 isabukuru yo kwibohora iteganyijwe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 2020. Insanganyamatsiko y'umwaka ni kwibohora twubaka u Rwanda twifuza. Kwizihiza uwo munsi ku rwego rw'igihugu bizabera mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba.
abarwayi bashya 24 ba coronavirus nibo bagaragaye ku munsi w'ejo ku wa kabiri mu Rwanda mu bipimo 3694 byafashwe mu masaha 24 bikaba byatumye umubare wabanduye mu Rwanda ugera ku bantu 1025. Minisiteri y'Uburezi yavuze ko muri aba banduye bashya harimo 13 b'Irusizi, 7 b'i Kigali, 2 bo muri Ngoma, umwe wo muri Nyagatare n'umwe wo muri Rutsiro. Muri aba 1025 babarurwa bavugwa ko cyangwa se babarurwa ko banduye kugeza ubu abagera kuri 447 barakize basezererwa mu bitaro nyuma yuko ku munsi w'ejo ku wa kabiri hakiza abantu 4. Ibingibi bikaba bivuze ko abakirwaye ari 576. Kuva icyorezo cya coronavirus cyagera mu Rwanda ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka kimaze guhitana abantu 2. Abaturarwanda barasabwa gukomeza kwitwararika bubahiriza amabwiriza yo kwirinda, cyane cyane bakwiye gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabuni, bakambara agapfukamunwa n'amazuru kandi neza, bagahana intera mu gihe abantu bahuriye hamwe ari benshi. Ibimenyetso by'indwara birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye ndetse no kugira umuriro yandura binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Naho ku rwego rwa Afrika uko ku munsi w'ejo kwa kabiri byarangiye byifashe nuko abanduye wari 392 abo cyahitanye n'ubundi muri Afrika ni 1890, ni mu gihe abakize bo bagera ku 187,455. Abakirwaye bo barabarirwa mu 196,357. Ku rwego rw'isi abanduye bose hamwe ni 10,585 n'abantu 152. Abapfuye bo ni 513,913. Abakize ni 5,595 n'abantu 101.